bagong istri. Kemudian dari bibi ngelen pesan dari ragan bibi. Kenten, aduh kepos dia. Oh Pak sarang wayan godo agak nih ke. Niki tuh. Ajak tiang manjos di pancor nih. Ngites sasana nih kok mesra yang kenten buat nih. Lolo, lan jak manjos pula. Betul ora. Ken janji. Bapak, maro cang nawang. Aman. Imoyo ijo, ye. Dini kiyo. Ijin mandos maro. Apa tawang? Nah istri itu takang suwun. Hah? Tukang suwun apa? Sesuwunan kok. Oh, sesuwun ke sungsung yang jaga. Makin dumun. Puniki mang dani tiang cat, rancah cao, siro iring di tiang iriki, ting margi agung. Jam bapa ketu je gelang. Inggih urus. Nang mai malu dini, malu bapa. Pang pedas ban bapa ningan. Bapa. Inggih di tiang. Ane mare gelas sebeman berrausan ngajak ya anak bapa nih. Ni bapa ngelapi anak. Inggih di tiang, ngelapi anak ke puniki. Luweh pesan kekenahan yoni. Support semua pesan yang gelah nampe nih buat olas yoni. Semua namanin ragan gelah. Sakanin pun subakti, palungo cokor dewa sueco, dumada nyambung sueco lan subakti ini pun. Itu masih nyaman, ingatan. Nama beli tiang sing ketu. Pang beli nawang tiang madan lo semo. Man beli nyen. Oh, Raden Mas. Adik kok rubah ada aneh. Bang Sirat man. Benar-benar orang. Moyo. Oh beli moyo. Botak dia. Oh beli botak. Nah beli ben mandi puan di sagetnya nang kecunduk pang sing ketu tanruh di jalan-jalan. Men kengken lu. Dua penginteri mati malah ya. Wala benar ha. Benar wong tani kelan ada dia kelago ngiring nak dua agong sing dadi kap-kap nah. Pang benar, melah benar susilo. Mengkengken wayan. Wayan godogan. Ni pang wayan awang. Ni sing jade len udianan gelah. Tetamanan gelah adan ini. Gelah melile cite sambilang gelah mesiram. Sambilang gelah masih ngalap bunga ni maru. Kepuri ini lumayan tetamanan ini. Bener. Membiarkan aku. Dade nih, sadina-dina dang wayan ane. Ngemit tetamanan gelah. Wentan separe ane warang. Wentan talar ane bukit. Ironan nam niko. Menyen menane memula. Ni sing jabi di saru. Puniki godogan. Awin asri puniki kelago duwen nih. Jak anggap pesan saja. Benar ya sebilang wai. Ngangsan asri tetamanan. Apa begini dan segala roh teka. Tua benar pesan. Gelah bakal ngalap bunga ya. Bapak. Man kengken. Sering ngalang tengah. Oh. Dan bang ngabung istri ngalang sekar. Aduh, ren malu. Nah, itu mau dua widang, aneh udang bener gitu. Kengken wayan godogan. Malah kita ngerah dino, meriki malah Nih, ketemu calon kijang. malih 7 hari 7 malam. Nih, Wayan. Dejes kadirasa ben pitung dino. Kadirasa muai wayan dadi main. Pepelarian ngajak gelah ngiring gelah diri di tetaman. Malah kita ngerah dino, pamresidan yang siap-siap hukumnya. nih. Dah wayan semanang saya. Bibi jangan ngatur nih dalu ngomai bibi miring. Ingatan ben bidong dino. Wayan. Sedangkan dia mau pamit. Nih, di tiang atau panah tuh. Me basing mekelu, adiang kira ramon nih. Gelah nih. Iya. Yan kita pun sengela makalo Iya. kejantong. Berjalan, kita berjalan, wayan. wayan. Kamu lautang wayan boleh malu. Malah kita ngerah dino. Gelah misalnya nyantos tekan Yang wayan. mau pamit. Belang-belang ngajak wayan godong. Kalian lo, kalian. Nah, jalan. Ben bidong dino ingatan. Dong enak pelan ben. Beli Sosep. Bibi. Aing demen kena bibi nih. Tumen bibi nepokin anak wani. mangkin ampun tiangkal payu. Botawang gelah kena bibi nih. Bayun bibi nih rasa demet tak keningi paman moyo.
Ampura Ratu Dwagung istri, mana adit yang jak kletuk-kletuk bau nyingainipun tuh, ya napi kadanane ngerana yang Bibi gelasing mapi salah, apan bibi medewek bajang, nak mula pantas sebajang, tuno mula pantas bibi. Nejani pun sing maklum lah ke jantos. kentan keranjang sekare. Ih saja bibi. Jantos dungun, bibi jangan deh. Ngiring udah. Bang sing bakal gelah ke jantos, tapi ni dena kelingsi. Nejani jalan iring gelah udah. Itu yang maksud dewek dulu Jalan Ratu. Tunggu dada di perjani. Rasa sakit Prabon gelah sing Prabon gelah anak istri. Asaku napi marah. Rasa hilang kadi rasa bayun gelah. Udiang gelah menejani bibi. Ratu Dwagung istri, dia sampun ikine teh kewentanan yani. Di tiang sampun sebakti, di wawu sampun kana. Makin ngiring budal. Bibi sing presiden bakal memargi. Gelah melanyan bibi maparagan gelah bibi. Udiang gelah menejani bibi. Ngiring Ratu. Cipan kaden ada di dewek nyar pada dini di jagat yang ala pura ni madang dab-dab kereta raharjo gumini kadijani senjadelen anengan-anengan abesek sangkan kau wicaksana ni de sang Prabu kelas rasa kegamaran sanganya ke praja maka luar asto prata pantes titi darmeng Prabu makejang supaya kegamal wanita Halo. Aduh mas jangan suksekal dikenal. Yang monto pidada pida sang repati, popate beten sengnya medungilan jag pragat medungkas. Kalau kengkian dia pernah ada minum nek nek. Ada di samping. Dikanyakan jani rasa ingu kena tiangnya. Medinga uman beli di tambangan jani. Yen keni beli jani uman sinaliu para jana bau dana para mandri kal salah tampi. Mapan beli rasa nitik tangkah. Ngaku ken dewek paling aeng paling angkat dewek ngemuikan bumi ini di ngalo mirip sasa sangat beli nyemsamang mino kadi perpatih mekejang beli ya rasang tiang nen malu ada pekong beli busan buka keto apa beli namun saja na beli ngato yen beli len Rita kalau mulai bakal ngatur bakti rendige hide sang lepati kadirasa dari pekebat karunya tadahor kalaning bayo atur niang metuh pati ketonya nih agong naknya nak sing nawang kena beli mula ke keta tulus beli ngaya dini dipuri perpatih bau dano neleanang sing keta kaden beli masih pepinah ne maka jangan kasih dah ngemikan jagat ngemikan ninggih ide doa putra nah yang tadi ban
De kanti kita pangseng kanti banyak nawang. Nah maluan beli kanti ada dini. Nawang mirip beli. Apa gumanti rakat deka jaga bawas sang ida dua gong lingsir ke nuko dan tiang kodan beli. Yennya gitu halus pedakone sing lega bayune nyautin. Jani bakal ada perseban. Mekejang pebate ke bahasa dedauhan lantas Bang Sido tangkil gini diajeng apa kaden bakal bantang wicarane. Dadene bantang wicara nih kal bawas sang ida sing beli nawang. Nah yang begitu lan yang dapat penguasa pasang beli. Tenang nih sapu medang cokor dewa membarangan cara ngerabine satu banyak ke bengong di tiang taler bengong antuk wibawan cokor dewa ada sapu nika yang galah kadi mangken rales untang bebawasan cokor dewa nenten kemana antuk di tiang menawi te pajang wenten baos jatuh dicah kadi bering di tiang binageng durus cokor dewa ketel bau channel medageng pisan kadi atur repon di tiang menduwe beli. Di tiang naler kagiyak pisan kedaoke nantuk para kan cokor dewa mangda di tiang pedak tangkil jantan manah di tiang cokor dewa wenten jaga tel wacana ring di tiang saka para pati duwe salu yang dados tunas sing tiang ledang mangkin telang wacanan cokor dewa keberebohan de wenten ring sejero ning angat cokor dewa inggih sapunika Ratu Baru. Nunas lugro matur sisip di tiang ratu beliau. Dan lempah sekali atur parakan beli maka sami pengabeh. Yuk dinadak sara beli ngesengin sikian di tiang. Kesarangin antuk pengabeh beli maka sami. Menawi dowenan sane pacang syarat bau sang beli ring sikian di tiang. Ne mangke duro sang beli ngetelang bau canu. Mang nene presiden di tiang tata suning. Napi yuk tene daging bau canan di ring sikian di tiang beli. Duro sang ratu dia. Nah, tadi pemekas paman Makeru. Ya, manurah itu masih pamanan. Saja syarat gelah nitah paman ada parak buku jang. Mirip paman Subonawa. Sungsut kayun gelah dekel. Paman mirip Subonawa. Tuh. Icening ayu nadak saro sungkan. Tanpa sangkan danu yak. Sing ado ibi puan, sing ado keranu jag sungkan. Sing tuh. Yen depangne sampun liwat-liwat beli. Kanone dipun cening sungkan kadi puniki. Ne mangke nadak saro pamane cening ayu sungkan. Nak kengken jaten ini paman. Di tiang talar keselengagan dua pok. Nunas bahwa Joko Dewa kadi mangken anak sungkan sapunika. Sane gumanti serahina mirengan boyo penyeruan duene. Wah benang pesan. Ijo ya aja kebelancaran peperan gelap. Nggih yen sampun nika ya patut kadi atur belen di tiang becekan mangken penyeruan duwene. Aduh ajeng iki ring ajeng lider untuk kang wacana napi gumanti wiwit di anak geni bahaya kadi sampun iki. Penyeruan sing masih teko mai. Pemekas paman nang Tagarang. Nggih. Alih ya penyeruan. Penyeruan duwene. Nang alih penyeruan malu. Nah, mal beli tiang alih. Padang luwung nyai. Panika yang tangkil, nangkilnya jani. Melang deweknya alih tingkat tangkil. Rajani ngetar nyai tangkil marakapening gelah. Ne jani gelah
tiang tenuning Ratu. Rajani ngarang sing uning paman. Ampuru di tiang. Nyai penyeruan, dia dasarnya ban takut dan dasarnya ban nyah ini. Dasar tulus bakten ni jani kuning ke kende doagong kengken wilangan ni je doagong isi kendi sungkan buku kete. Negara matur bener-bener Oh, Nyai. nengok Nyai. Do pragat ngetel ngiyah mata yang ajak bakal mau pitungan. Sungkan ide aku nadak saro lantas sungkan. Nak Nyai kan ngiring serahina dijangon ni gusten ini. Matur bener matur. Beli bangseng kadung takut ya musuang raos teng oyong raga malu. Ampura Ratu Dwagong lingsir. Di tiang tenuning nika. Jak nadak saro ida nyungkanang dhuwur. Di tiang tenuning. Punapi puniki beli. Yen kadi sapu niki ulo ke mekebangan pun waktu. Yen ali antas sendadi patut mesti singirang bener. Gede dosanya ini Wagong. Jak padam nih pun Wagong. Ye, beli Jak matian kena aku buat kene. yen mematian ke subuh aluh beli nang melang makenah malu. Nyen de ke ngaptiang ida doagong isi cara iya bakten dia nak subuh kerasa bandian mulo tulus bakten dia ne. Mirip dia mulo sing nawang kengken pawilangan ida nak lingsir jani mabawasan buka keni. Yen tadi dia tiang lan adeng malu. Dejak sakit subuh mati. Abesik gelah keselengaga. Di benangan jani paman tungkas lah entah sajak nadur ane patut iden gelah tertimpa. Nah, kini sanjan. Matian sania masih pianak gelah nusungkan. Paling malah kengken abad te jani ngalih pengicening Enak sampun itu. nak hitung. Deyang pamane deng diap gelah. Kengken patune gelah melaksana ide beli agung. Yen Sing kemana mengerah untuk diajang tiang itu. ye bawas cokor dewa maka Makin kalih. orang paucanan beli sapu napi patut nih. Sapu napi patut ditiak Wagong. Man, Tinggi di tiang. sing sanang rasa belah win ngelang. Ada sakit, ada segar, ada anu ngeranang sakit, ada anu ngeranang segar. Isin bumi ini kaden kita. Yen ada anak sakit benangi aliang balian, aliang musadau, sing gitu nak. Kemudian penyeruan yang nagena. Yan sampun ike gumanti tel wacanan cokor dewa. Kayun cokor dewa dewan patute. Dua ni ide anak sungkan mangken usada rerekang. Sira uning sangkaning usada pengaturang bakti sida kena ide iring usaha yang dumun. Kadia sapu nika titah cokor dewa pinagen durus Wagong. Nah, paman jani, nikin gelah menjalan paman. Paman limak ada di dini di jenggala. Di kok ada balian paman awan. Bang, paman murah ngiring gelah di purian, paman menjalan ngalih balian. Kita titah gelah. Inggih, titiang kemulan prabot Wagong. Mangkin titiang gedokang cokor dewa, mangkin titiang pamit. Inggih. Lautang paman mejalan. Dumadak sueje desanyang pramokawi. Apun niap yang paman presiden kaisenen. Lanya dari puri. Tinggi. Giring beli. Nah, Ide anak makin Jadi, sekali Pak. dikering kuri. Doa ke pokang. Kengken Bang sepalan mingpasan. kekengken sudah tinyet beli ni na. Kumen jani tiang nepokin sebang sumitan beli kini keduko dan tiang. Kena tiang nak luung beli. Mapan beli ketita jani musakang ane madan usade pangatur ayah kepuri. Nak bener kan tiang ucanan itu duagong. Ken mawe nang kete. Nye naseng nawang beli kedua negara. Nyelakan pajak megedap lah beli nawang lincah kang beli bedek. Nah, beli apa paling nawang? Bener jak pulas ini, pulas semua dipuri. Nah sing keto beli berjalan beli malu. Bang sing nyen beli salah tampi keadaan beli tiang lah kena kengengken berjalan nanti yang ngiring kita dua gong dipuri.
Adi baru yang inget beli man anu kompe ebang bisi bekal. Artinya kalau nganyung bakal nak kata. Nah sing je kete mapan tawang tiang beli uli pidan subuh agol beli deh. Patih Agong ni patih paling kangon. Dini di jagat yang Alapura wakil sekuanglan. Nah tuh bangsing sangkaning tuh yang beli nyesel. Biasa nih beli menjalan, dia jakati kodura negara kan nyelah yang banyak. Kadi rasa tinak rasa jekbo beli nunas uang perjalanan beli. Puh, lain. Nah pokoknya Kapuri. Nah. Buka ngomong tabuan wakil terus kencer nah. Nah kalau cilengo wakil wakil ngencer nanti. Mas Surya. Dong cai mecek batas cuma kan kenyai minum Mas Surya. Nah.